نوان ازدیان دب چاوا کی بهتر راستاندن جوی کو ضررمند نبن پشتیوان کارسات بسریوان داتن گل دکتر عرفان اورتاج سروکی سنتر شورمندیا ازدیان ل آلمانیا اش بازار فرانکفورت با که راست خودت گل مدا دکتر گلک سپاس کوین گل مدانه چاوا کارل سر وان کیسانت تکرن کو بی مافن وانا چندین سال نو در برداری پنابرداری جین کو سر راه هنده کو یعنی فرمان مازم سریوانا داتین اما بستم جا ازدین کو بریاره یعنی بین دیپورت کرن چاوا کار سرت تکرن دی چاوا اف کیسه بین راز وکرن دم باش گلک سپاس نا کاری کو جبوم هر گرینگی اخوا دعوا ازدیا یا سیاسیا و چاره سریب سیاسی ببی دوردا بيجومان هر كيس زيديا قول مترسية دبي جبو ما جرين قال بس تشتي هري جرين دعوة زيديا قول سياسي بيصافي كرن العراقي أو نهاتي صافي كرن بس مخابن وصد مخابن دوردا دوی پروسسه دا دوی مروف برجواندی سیاسی دولت آلمانیا جزانه نامد پروسسه هلبجارتنه دانا دوی پروسسه هلبجارتنه دا البت کجان حزب کجان پارتی بهترین پنابرا بشینن ولاتی وان بهتری اوی دنگ بستین نه بیکشی پروسسه نقطه دو یا هری گرینگ دوردا دوی دا ازیدی گل عراق بخمانه و ایگول کردستان دمینن هر دو عالیجی دبیجن دبی ولات مخوشه و جهی مروف کارید بیده دا جیان ببی او لجلی گو دیچن عراق و دیچن کردستانه نقطه سیاد ورده دویده دا ازیدی گل ویدری دا گو دشاندنه مثلا نزیکی حتی نه نزیکی 700 مروفی شاندنه چند سال بریده جوان بهتری 600 مروی ایگل بیده سوچ کرنه شاندنا یعنی دوی مرویجی بینه برچاف بیگومان نتیویه که گویجا ام دبیجن کارن ازیدیا بشنه دویده دا دیس از دوباره دکم مافین ازیدیا لعراق سیاسی تنه دوی او بیچاره سر کرن مافی وانی جیانه گو جیانه که برومت بمشینن تنه دوی او بیچاره سر کرن وقتی گو بیچاره سر کرن و گو برادره که دوی دیدن ها پیشیا مدا خبر دا او بخو یعنی ازیدی بخو ولاتی خبر نادن يعني ام بيد بيجن حكومة آلمان ام بيد بيجن حكومة دكتور اما یک شاخفنا از اما جا فکر من کل وی داری آخفنا بيجن هر دم شنگال آرام بي سقام گیری هبت ام خودی وگرین و ام حزد کینت نوا مالو حالن خودا بجین لانه کراوش نیا آرامه بو چی حکومت آلمانیا فیل برچاف ورناگره یعنی تایبتیش اینو که مطرسی سرکی هنه بنا دیپورت کرن سر رای که هشتا جی روشن افچین وانا نیا آرامه ملت وصاد بيجي بس وقت يقول لجنين ألمان تين عراقي وتين كردستاني وبنو نري يزيديان عراقي را خبر دتن ديمان يكي دتي بيش ديس از دوباره دكم دويدي دا مثلا دمك نزيك دا لجنان ألمان چو بخشنگال بخوا دويدي دا بيجي ما قالك أراما جي ما خوشا وقت يقول أول صاب بيجي مروبي چي دي بيجي وانا بيار يادو ازيدي لويدي داد بحكومتها بختاج مرقلة كي باشا افجي تشتكي حقيقة عالية دا تشميري ازيديان بي وتش حياتا الدردوراوي بي دبيجن دبي كردستانش بو مرقلة كي باشا وقتي قوف هرسي اگه داري جوان بين قوتن وكيتن دبي مروف في تيني برچابي خو بيجي بيچاوه يعني راستي كده داره بجا از وكي دس فكرم يعني از ويدي داز دبيجم راستيجي للشنغال او مافي جو جيانك آرام تنيا او مافي ازيديا دويدي دا جو خوش جيان ببن او ماف تنيا مبخوز چوم شنغال ومديد ادويدي دا يعني ادويدي دا بكريز دبيجم حالي حاضر دا شنغال آراميك شنغالي دا بخوز تنيا يعني باشه یعنی نو که اگر نخطایت حکومت آلمان یبن و کتب خوش ایماجه پید کی آخفنا آلیه عراقی و وان ازدین کول شنگالت مینن تایبتیجه حتی اگر روش نه آرامه آخفنا وانا تتورگرتن چاوا دیف چون پیتویه بیتکرن دا کو پراستیجی چه کس
نزررمند به دمات تفگراندن یعنی نه تا دیپورت کردن و مافی همی و چند سالند نوا پنابرتی دازی همی پدر بچد يعني دويد دا تشتيقو مرو فكري بيجي دوي ازيدي بخوا تايبت ازيدي الشنغالي دا بقن قناحتا كي تشد خوازن يعني خوازن وقرن سر جواري خوازن البيدريجيان ببن يعني دويد دا قلق اقاداري جورا جورا تنقوتن لبس دوردا وق نابندا شيرمنديا مالون كومالين ازيديا دا البت ام تشتكي اوبجكتيفم دبيجنا بحكومة راتيكلن وبريخراوي سياسي وبما في بنابرا دا لبكنم تيكلن تشتي هري جرين راسي جروجا بيشي دا مقود ام خوازن آواكرنا شنگال ام پشکریاوی اکیکن گو ازیدی بگرن سر جوواری خوالی کدری بن ام بیت لیتینن بیراوان گو 206,000 ازیدی هی پنابرن ند سر جوواری خوانا يعني سبب کوي هيا سبب ويتشيا قلنا كارن دولاتي خدا بآرامي جيان ببن يعني سبب هري مزن أوا بيجو من سبب أبوريجي هنا سبب قلنا كارن خو إدارة بكن هنا لأوجد بسبب آرامية سبب السياسة ده إجباركو بربرس دولة الشنغالي دولة تنيا يعني تشتيقو أمد خوازن هكا هون بخوازبن ازیدیا بگرینن اموید بیشوان هک اون بخوازن ازیدیا بگرینن دوی ویچاقی اون آلیکاریا ازیدیا شنگالی بن بریا حمو تشتی تا دولت بکوی شنگال حالی حضرت مد تشتی گو مدیت مبچاوی خودی دولت لوی ولاتی تنیا يعني عدالت تنیا دولت تنیا گو ازیدی گلیهی خو ببن بردستی دولتی تنیا يعني وقتی گو دبر گو دولت جبوی کو خلق في اوای نه تا دیپورت کردن راوشا که آرام دا بینه وگراندم سر بلندانه هين شواد قال ريخراون ألمان كارت كن كفشارك الحكومة الألمانية بكن في أواي أفكاره نكارك مروفاتية يعني أم تشتي أم حقيقة ويدري أم بوارا باردكن وبشتي وي حقيقتي أم هافرا أم باندورا خويا سياسي أم دكن قدوي دا روشا إزيدية تشاوا أم وياوا يعني ريخراو آلي كارن قالوا دين ألمان تشاوا ريخراون ألمان قالوا آلي كارن نوفندن ألماني طيبتي جين مافهم روفانين بنابران بيجومان لبس ديسا دوباره يعني تشتك بايبك هي بوليتيكا ريال يعني رياليتي دويده دا روشا 2024 2025 دا نروشا 2014 و 15 آیا دوی مروبی حقیقت جبیرانه يعني هستاجي آرامنينا يعني فرو اف حقيقة بخوجي ماجا بكل اللي ديساس أواي فقراندنا بنابرا يعني جي ديبورت كرني از بحثكم چه آوائی که تینا وگراندن آلی کاریش بوی واناتینا پیشکش کردن حتی اگر وگرنه و اگر نچنه شنگالیشی بشین یکش باجارن هریما کردستانه جه که بخو پیدا بکن لی بجین حتی روشا نافچین وانا آرام ببد بس استویت دا چاره سری استید نابینم راستی یعنی گو ایزیدی وقتی گو وگرن سر دوی وگر سر جواری خوا دوی جواری وان آرام بی نگو دولات خدا پنابر بن او نک چاره سریه يعني چاره سری ندورده یا گو هرن عراقي هرن بصره هرن نزانم بغداد هرن موصل یا جی هرن دهو هکا بگر کوان هبی هکا جه کوان هبی ام بيد بيجن یا هری گرین کو بگر سر جواری خود دوار خود گندی خود بازار خود جه ببن هر کس مال خود آزاده ند مال خلقی دا بس دي ساجي اس اوي ديبورت كرني بحث بكم يعني بتشي واكي او تينا وگراندن به هیچ آلیکاریک یانجی شیوازه که دست بکی آلیکاریک پیوندیه که گلوانات مینه یا حکومت آلمانیا گلوان پنابرین که تینا وگراندن يعني حكومت انها اشخاص بشتي 23 مها تو هالبجارتنا فدرالينا بشتي ويكي بيجو مان حكومتي بيجو هرتن وقو تشتيقو امد بينن يعني دوي قراري خدا بيجو مان صد يو بكن تشتيد برده هري او برياب 2 سالا 3 سالا خصن ازيديا بقرين كومي يعني قرار قدابون سالا 2024 دا سو 8000 عراقيا بقرين
جنا 28007 ازیدینا يعني دوردا الجورا بقراندنا هم ولاتي عراقي ازيدي رقم جلك كتشكن يعني وبرايي خو ايجوش عراقي هاتون ازيدينا يعني دوردا جي البت ريخسنين ازيدي المانيا باندورا وان جلكي بلندا جو نهشتن بالشغل هزارتا بقرينا يعني مش صدو حفتي مروبيا بدا بحث تكن قال لك سباس برئيس دكتور عرفان اورتاج سروكي سنترال روشكاريه ازديان المانيا فرانكفورت باكر راست خود قال ما طبعا سباس با دكتور